Halo teman-teman, kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau cari mainan nih teman-teman. Kita cari mainan. Wih, apa itu teman-teman? Lihat. Wih. Wih. Ada Pop It Putri Salju teman-teman. Wow, Pop It Putri Salju sama Pop It kupu-kupu. Wih, keren. Kita cari lagi teman-teman. Di mana ya teman-teman ya? Kita cari mainan lagi yuk. Di mana nih teman-teman? Di mana nih? Wih, lihat. Wih, apa itu teman-teman? Wih, boneka boba teman-teman. Yeay, boneka boba. Wih, mantap teman-teman. Wow. Kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi yuk. Wih, lihat teman-teman. Wih, ada ondel-ondel ibu teman-teman. Wow, ada ondel-ondel ibu. Dan ada kaktus joget, boneka Squid Game dan ondel-ondel mini. Yeay, banyak sekali teman-teman. Kaktus joget, boneka Squid Game, dan ada ondel-ondel mini. Wow, keren. Kita cari lagi teman-teman. Wah. Lihat teman-teman. Apa itu teman-teman? Boneka Squid Game. Boneka Squid Game bersama ondel-ondel ibu. Wow, mantap nih teman-teman. Boneka Squid Game-nya bersama ondel-ondel ibu teman-teman. Wih, mantap nih teman-teman, keren ya. Kita cari lagi teman-teman. Kita cari lagi yuk. Di mana teman-teman ya? Kita cari lagi yuk. Di mana nih teman-teman? Wih, lihat teman. Lihat. Wih, ada ikan Nemo kayaknya ini. Wah, betul. Ikan Nemo bersama katak. Wah, ikan Nemo. Wih, keren. Bersama Pop It katak teman-teman. Oh no. Wih, hebat ya. Kita cari lagi aja ya teman-teman. Gimana teman-teman ya? Gimana nih teman-teman? Wih, lihat. Wih, wah. Ada Pop It Hello Kitty teman-teman. Pop It Hello Kitty. Ada boneka gurita. Yeay, boneka gurita teman-teman. Dan ada Pop It SpongeBob. Wow, mantep nih teman-teman. Oke teman-teman, udah dulu ya teman-teman ya video kali ini. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya.